Izdavačka kuća Mladinska knjiga objavila je kapitalno izdanje, veliku ilustrovanu enciklopediju nauka. Svi koji su do sada uživali u enciklopedijskim izdanjima Mladinske knjige imaju razloga za radost jer je pre nekoliko dana iz štampe izašla nova enciklopedija koju radimo sa čuvenom izdavačkom kućom Dorling Kindersley. Naime, radi se o velikoj ilustrovanoj enciklopediji nauka, a poznata naučnica Marija Curie rekla je da se ničeg u životu ne treba plašiti, da treba samo razumeti. Upravo ove njene reči upotrebljene su kao moto u izvanrednoj knjizi nauka. Autori iz raznih naučnih oblasti, na primjer matematike, fizike, hemije, biologije, geologije i tako dalje, prenose nam priče o najznačajnijim naučnim otkrićima od davnina do danas. Tako pratimo napredak nauke od izuma točka do veštačkog menjanja klime u 21. veku, kao i ljude koji su svojim radom, dostignućima promenili svet. Uporedo s najnovijim vestima iz savremenih naučnih disciplina saznajemo i zanimljivosti o mašinama za šifrovanje poruka i principe rada ruleta ili podmornica i tako dalje. Knjiga je bogato i opremljena fotografijama i dijagramima, a na svakoj strani donosi posebno istaknute tekstove koji nas upućuju u biografije čuvenih naučnika, u mnogo otkrića ili njihovu praktičnu primenu. Na kraju knjige date su brojne korisne tabele, šeme, dijagrami i podele za sve opisane oblasti. Takođe, u posebnom odeljku naslovljenom Ko je ko, nabrojeni su naučnici iz svih krajeva sveta, kao i naši, recimo Milutin Milanković, Jovan Cvijić, Mileva Marić, Ivan Đaja i drugi. Moram da kažem da je nauka Mladinske knjige Beograd korisno štivo za sve koji žele da unaprede svoje opšte i stručno znanje ili da na istom mestu čitaju o istorijatu nauke i o njenim savremenim dostignućima, kao i da o najsloženijim temama dobiju objašnjenja jasnija nego na bilo kom drugom mestu.